Ja tako ne mislim. Imate vi pravo da ne mislite. Ne, ali ja imam argumente. Postojale su vladike koji su cijelivale topove koji su gađali nekoga negdje. Postoji snimci. Da, postoji snimci, da je to urađeno. Možda je neki vladika cijelivao topove, ali znamo da su muftije komandovale jedinicama. Ja sam govorio sad prosto samo o vladikama, ali govorim o vjerskim službenicima, u pravu ste, apsolutno. Ne, pa muftije su komandovale komandovale jedinicama. A koliko onda vaša krivica što je vjerskih službenika što je se dogodio ovakav rat kakav se dogodio? Sad ćete vi doći na ono... A vjerski službenici nisu uopšte bili ljudi koji se nešto pitaju, ni na jednoj strani. Oni su se samo, kako koji, uklapali u tu neku opštu pojavu. Uglavnom, rat je vodila, ne znam ja, u tom smislu, ovom oružanom, Jugoslovenska narodna armija na svim stranama. Ne znam, u Konjici je bio moj kapetan. Vladika, budemo li o tome pričali, doćemo do vjerovatno ono što ne želimo. Ne znam kako se zove Ramiz Delić. Koja je on vojska? Koja je vojska Ratko Mladić? Koja je vojska, ne znam ni ja, Abbas Ramiz koji je bio meni kapetan u Zagrebu? Svi su bili iz jedne vojske, iz iste vojske. Praljak, nemam pojma. Svi su bili JNA. I sve se to na srpsku, kako bi rekli, stranu prepisalo. Ali nema veze. Ja volim Srbe. Ja ću nastaviti ovaj razgovor, doista ću nastaviti zato što postoji stvari o kojima se nikada neće složiti s vama, ali ćemo i posložiti kako Bog zapovijeda, što bi se reklo. Nema veze što se nećemo složiti, ali između nas postoji ta mogućnost da razgovaramo.